Miki, negak. Hai, kakakku, kakak Ratmi, kakak Wati. Kayak maknya lagi panen kelapa, guys. Nah, bakar-bakar ben gak enek nyamuk, guys. Nah, perkebunan apa mak coklat, perkebunan coklat, guys. Coklat ya kan banyak, guys, tapi belum ada yang mateng, guys. Yang mau makan kelapa silahkan ke Bali, guys. Nah, guys, gelap, guys, gelap gulita, guys. Guys, kilo, guys. Nah, nali kelapa, guys. Simbo, aku lagi panen klopo ning kebone Pak Made. Miki, aja garuk-garuk eta Miki. Epek apa neh yo, klopo neh ning kono, si adoh ning kono, guys. Wite ning kono, guys. Kilo, guys. Kilo, guys. Bisik tetangga, guys. Bisik tetangga, guys. Sepuluh hewu, guys. Sitok janur kuwi larang, guys. Klopo ning kene 20.000, guys. Biarpun di Bali, biarpun di sini mehong, guys. Gawa sendok, guys. Gawa jepretan nyamuk, guys. Kilo klopone, guys. Kilo, guys. Hasilnya di sana, guys. Nah, aku megah melaku, guys. Tak zoom ya, guys. Loh. Kayak klopone, guys. Gua nyamuk, guys. Kayak gedebak-gedepok kayak, guys. Wis oleh kayak, guys. Ya Allah ning kono, guys. Kelapa muda, kelapa nih Pak Made. Kilo. Debak. Kok piye? Ya Allah. Lambe manyun dong. Lambe manyun dong. Lambene piye? Ya Allah. Lambe manyun dong. Ya Allah. Sitok iki. Lambene yang terindah piye? Lambene paling terindah ngono kuwi, guys. Lambene babi. Oke, yes.